Hello, good evening and welcome back to my channel. Tonight wo video asira de lamgo video lo chusara alu liamai Sport Association LSA asi samjiram ga host chuloja we ju thank you lo de si nai cham tonight alu new de tu sa wish sanralo khadi de tu sa jiso sanralo tu lamhanga point ha discuss kam ne among discuss kam sam khabirabo alugo brothers into you na sung sa wa se uni thank you brothers into nice to meet you once again ko khabu tinga na ne no go pon kung go bam ta di zes media talk so ga na no hadi ja encourage because support ka tan tan right one to this thank you hadi ja brothers into you I say aram the new long mai pa si di kam thien mo ga chun good bo players cut it to the man to the pop kai I just say brothers into the right about it question menu kane brothers into na I say LSA Liangmai Sport Association 28 katang khai khamuga loan di ju ko mon ta khai mi lo funung sa ding khalo viewers mai to ino right din khani no jes media thank you like di pon ko yo pi khai ja ko ga wang ja ago opinion share to like in LSA sport ta khami ba hai first ago LSA hai 2010 or 11 maybe 10 or 11 istami sab cha ra olonga wang funing si sai ga in maken liangji lianglong nan last ga olong last ta lai ma tu si ga thang ta khai thai kum samjirang ga pom jir ta ma ke ti aram mai ta ga ji live mchi wo mthia na fuji ti cover tu hai ti right din khani okay sira next question brothers into tum new khale ne nang ne ta khai mi go LSA sport ronga soram ga host chu soram ne we chang no this my few viewers to long sa ding khale LSA in ta khai mi ba hai yo nam ra madai mengiro ta khai mi ne ti aleng chu je week sang wo ti ra ko wi bom lyang alu lyang ba ron ronga LSA khat hai khai di enjoy thi we as a professional player khat chulo ma bam te alu seasonal player nyang te alu lyang ma chu arwang je Nagaland Manipur Assam arwang ni thenga enjoy thi we kam ni aleng na wi jang dam ne ko wi rong ni cha wi jang mo ti sa ya le ra rianglong hai ane ra inuti ta rong rong rianglong hai ne ane ra enjoy thi chu wi ju chang nge ju hai ra okay tu sa de tu rianglong hai se na le wi chang no tu man chu to ding halo rianglong ga leng wi bo ti sa as a player khat thu ja ai mai ru ma then ni phu kha ni te da alu LSA hai tam mo nam ga ground hai bam tiu jeng so alu keng la mai go match ti taw ma ta mi ni te rianglong ground 1 ground 2 ground 3 asi bam sam nai bo ti tinga alu ground bam kha ti ra si match any match ai mi then ni te phu taw lo bo volleyball court ti football ground mo ni wa ju tiu ma ge ti lo play go ko wi business te du ti wi ye du si de alu plus Bara River to rianglong pliki mung bam tinga ai me thino singyu ga ni meng du chu ni chu singyu di meng jai ba khai ni ba cha te kuma water supply go na ma ja singyu di bam ti tinga ka di bam ni wi rianglong hai aleng chu ja rianglong hai ta ro ni rianglong sa ni ta we idi rianglong ta khai cha second bible release ka rianglong one time khai okay thank you we chang hui ga no nang din ma mo tu si lo khai next question brothers into tum new kale ne thai kum LSA sport ga se club keng wang nam go club cha chu bu tinga pulin no thien kham ga improvement ba ma halo swang LSA ga thien kham mi bo game match nai thai kum thien ha bo standard se difference na salong sa ding halo LSA in ti ja tadwang je phuwang tinga I tak ma swang ore di tang la in ngok ma bra ja ti di in talu thaina mengo I ta tang ma ti live phuwa me ti di LSA go ali go football ha phutinga thai kum go football ha pa ha ali liang go mthen ha na wi ti ding khani mthen ha dam swang ga in LSA phuwang tinga mthen ngawi ki sang bra ali changram 2014 ga changram LSA ska de alu liang na ska ma kene ngawi tam sin ne plus maken ga khai ga sa sika de ali go football ha pa ha ali sitinga ra player jo hai club ka di ali poi di wa ko ma di district level dum thema keng ju ma si ma ge de thai meng go ha poi ha ali seasonal player keng bi tra ma ka ali go LSA da drama ne practice kam ne hafta khan ne chi khan ne theno ne ta ne keng ma
thay mấy người thiên này mà xoang một sao nó point cả mà thiên cả point navi itu hay mình phui cái ngọc bền Okay. Thank you. Thank you. Answer king ka hay ja. Hadu the personnel to the club ka personnel to the now player hay na tra believe ha chu show ne hay na ra po future ra me tio combo ngopat malo na sum sa ka. Sisi potential phui bo tio ra liam go player no potential ra hama ke ja thế football professional player ka thune tio ra ali player plus ali go family go background ni ma da la keng ma me to hoi keng ra ali professional player thira tio academy kha ga ma ne ali just hata khat nya ni no na chehu khat na practice kam ne ali mai rong oi mai tu club di kam thina tira mai na tu ko nge academy was bravo thira ali financially support thira keng ma me plus ali go family go ka sun wa mi sa si se ali upai ham ne thiên khai ni ma thi players ne ma thiên khai ni ma thi pa pui pi ni pon ngam la ti ba me ja plus ka sang ra pa pui pi ni pon khai ni ma thi player from ne determination ha bo ja pa ting pon pli pum na full sacrifice kan ne it's my hero ba ide club ka kam thina ne ajang ta ba mai kum ji international ha ta ma ti state level or national level khang tang ji player ka thune ti bo ali liang bo ha kum ha keng la ngau de ngau pan ma ke ti hon na thoi tang na ma tan ba me ali liang lo ni ja kam ma ke phu ma ke ti ra din dau la ke phu na phu ba ma de ti de ali pon cha si thoi tang na ali liang no ha state level ga ma sa national level ga pajan ta ja na ra ui ne ti bo ali thoi wa tu je ngau pan bo potential ra bam ta de ma tan ma phu ma si ra thoi tang na ha je nga sina ali ha si ra liang pli di ma tan si lo pa pui piu di bagay mam sa sense la ne pon pa je pon na bagay mam me LSA body ni ra alu liang ho ka sa ba me LSA 28 LSA khantang LSA go sports meet khantang ne te liang ma player ti ma ke haira sports meet tournament ne tournament kan alu players to de tu je chmai thiro lang par lo haira alu organize tu khali ne liang ma rawang ga wang ji pi mi thing thai bisna hai sin academy ne ke si coaching center di ma ke cha haira tournament ne haira si ma chu je de tro lo maning to no bo bo le si ra to ji tang khai mi ne ja to da de players to liu ban ke se ko mo question che ko mo ke mo ja public man se te example ga iding khani FIFA cha FIFA ne player to liu ma ba club no to club to liu FIFA ra organize ti wo tournament sports any tournament organize ti ha no FIFA ni player to liu ma ke cha player to liu bo ti lo club ni to liu ba club ko academy wala ni cha academy order ma academy ne khanje players kan promote ti khana ja ti ja liu senior team go wala na bo junior aliu liang bo football player no ha thoi ken la te ko makari chana liu professional player thir ne plum chung ba sirong ta la ke under 15 under 13 under 15 13 ding ala liu ji player thune su sa young s ga no ja ali smile scan honaro matan na bo coach scan hora bo din to ni yo na no din mam se 100% na ji na no ali liang lai hatu da rai ju hatu da no go mo kum ko bo hatu share bang ha se wi chang wi thank you we ding han ne dan ni next question ga sai final LSA sport ha se after 3 years wam thelam ne hatu theng kham ting ga final ha se final ground ha se piu rang ka ha bo se keng alum chen ka me mi bo cha bu ju ga players ma match ngoi sang thai kum LSA sport final ha se inu online of free thing ga samai ha se online ga keng phui and ground ga wang to lo de phui wam se highest number cha pra keng sang more than Indian Super League match ngoi ma song ra thameng final them se su ho crowd se samai support ju wang phui wam se cha keng sang ai tu lo hai ha de samai keng wang phui wam ting ga phui wam go sot na ui ground se pirang ha bo tu bu ju hom thing ani mi se ground se final pasai mthien na na bo lam ga final mthien na bo ground lam phanga na long sa ding ha thank you haji question idi machine gap ti we tira alim thaimen LSA go official poligo channel khat ba mi YouTube ka ja tisika 1.6 ki khantang gumen thaimen ali final view ga ja as 1.8 khantang we 1.8 no sorry tira ma wo sira 1.8 khantang ali khuba me cha live khuye ali ide live khuye ba me tide ali final ha yo bom theng kham theng ta bolim themi bo cha match kam sibide ngopa ba mer ngorong ko ali ground condition ani klo camera ke patinga green gap na ka ta boli ke pa
difference about the nang si ra si de this is in agu ma chuina ting khai ni ba khan next LSA ha dika ho si ro thoya ali confirm market option no khai greng ba mi ja this is next LSA ha agu request or agu opinion ga in ting khai ni ra LSA committee ma jun di in ting khai ni khan sa please men ground ra grass ka ha bo nang ra please LSA ho si khala ta lo ting khai ni or ground 2 3 4 5 la extra ra si ra league match or any match kam the ma ten one ma gi men ground ra grass ba ma na LSA host ne de khana sa LSA committee ne khailan ta lo ti ra ting khan ni ali LSA ha ta ali host ma then bu ra ali yang na dem then na mai ha ha la pi la bam ta mi ne then na kam si sang si ne ma ni ti the boot league final the mo ti sra ti sra LSA committee ve ne bam ne the boot league am theng khai ne grass am theng khai sra ali LSA tho host yo ne LSA committee no ne pli na nam ka option keng ba me ground lu ngam ti ra nam theng ko mo nam ngi usi ne LSA ali de host de ground dai dai chu kam te de ti ro ba si sa si na hai kum ra host ground de ali ground chu ba me ali men dong me extra li chu khai ne ti pli de pli la sa ji sa ke me ka ne please next final gra LSA final gra men ground ra grass ti bam khai ni ye thana thoi presently thoi present thoi ga gorkha all manipur go nepali mai go gorkha go thoi sports ta ki ba me kama tombi mandir ga this thana quarter final thena homne quarter final go match de khang fu ye ti fiting ga aju ka ma nepali no din ne liang mai go makhen ga final fu ga final chi sangjiram SPO nai nalong ta go final sa no khoi gi makila kan din pa ne no khoi gi match de world cup ye ma sa ma ya sitting ara Sivka final table nalong na SPO go ha ken oi ba phanya physically strength go khadi so kam gen tha ne thai ko final match pistra pa pum tan go physical strength go pa tan ken bi ngam ma sa tawla ching edim dem gen te nalong na SPO sondram ne final match makhen ga LSA ga final kam them sa tik tak tak na mathen ku thula khangkha go kam si bu kam si se ma bolon them ninga mkhem ground ska fully grass khai ma ke ska de mathen sa mani de maki khoma den ali jat ma de phuam ba tha ne chanjram ga di wang ja ali liang mai ma bo other try to one aglam de ken phuam ba ali final ha the boli gam them ding ga pa nga alum na kim ma wi sis ne LSA go president sir or pakam mai de executive member men de next kara please men ground ra bi je grass bam khar lang advance khai nga master sikum nam gar khai ma na tamu ga men ground na grass bam ka sa it is too many online ga phui tinga final ha se samai ke ngom phui de te hun ngom to players ma bo thin ta ga de to put ngom ta am to jo you say de tu player ma se pulu leng to put ju zo me zo pulu go hell pulu pum di sa ne and then phui ko ba man ne de pura disturb to go pyuriang ka ha bo ga final ma them bo de ba se ha se point no wang tang ma bi tin ali no si jo din mo te din ma ke tu ta di ma mi tu LSA has a dijang di mi go sport le sino we ra line salong sa di ma mo te ma mi tu di mning khai le ja lo khai lo and thank you answer ken ka mo ken ka khai ja as the next question ga sai brother jin ji do i menu khala ne next LSA has a saurang ba khai sa we ra lo tu je na salong sa di khai lo tira no go SP na no go ding khai ne pirang ka bambo ga tu din ba me tu ta di no go mchun ja na no man bo hairam no po cha wi ne hairam no mam chu ne combination ne hairam no center mam chu ne wa around the around ji example let's say sport ha se kam khai sa wi su ne tu sen no go mchun long sa ding khala LSA go next host year about 2029 ga LSA go sports minister khailan ni tu ali ne ago opinion ka pi di ira pi bam de inira wang tang la ra ku me bramra ali ha financially sound to market financially stable to market ja tip sa ji LSA go committee me de pi tu tu tira price ko any go kya na blue criteria ko na boy ground na phi da la bo cha ti de ngap li di option na king thar khai ba ne ti de thoi ini thuk sira aling thing ma me alum cha konsaram thing ma me riang long thing ma me kon phung thing ma me gao thing ma me kui long thing ma me hai nam nu sa khai gap ti de nga wi gap nyang e ti de alu si sira inara ai ka khai sa wi yang ne ti ra na la ki ba bam ra yo highway de kam na ma mi so kham se ma lo cha ti de alu liang ma ga rong ti sa su cha palung na de ma mi chu na gun bam boy
highway mulung pamja kun kamamoi tete haisira ino dingkhat ni nang dimang ga ja LSA khaira wa nam se nam di dira tai ground di khiang na fit tai and then they did lo men pra thi wo ti sira internet ka bambo ne wa khoi bo gram ram ga ja ne wa sam sa LSA sport kha ma ta de so ai si ta am do update si ta am do tra ma ni si kha ta am do thame LSA sam jong ga kham se ne wa wo ye khiang wo ye ja online ga YouTube ga fu ye de ga mi social media ga WhatsApp ga khiang ngok kam ha lo ja tra media ko go internet network ko go nam ga khai se wi chang wi ye tu ding hai ni and then yo continue jo mji na de thoi for the 5G gen ne ja tete ali 2029 2026 2028 ali liam nam de keng la 5G on tam de 4G de nam hi na liam nam de la on tam ni suma de lo me si sin host di wo tu se LSA nu da LSA committee sorry LSA na mai LSA go committee nu da privy thi wa tu ra umi nu se government go fund ne ha si LSA si ha sports meet organize ma ba ja committee nu de lang sang ga ma se play de prize ko donor di fu sa plus host ko offer di fu ye host nu hai tam ping am fu ma ti de fu ye ti se ground condition ra to di secondary on ani in ground ra mai di id LSA host din sa ground preparation na kam ra ba ja si ground ra bi teliu ngam kam ra ba ti host ndungo peliu condition chira khai ni tim sa nang di ide ara ma LSA khani nim sa ide preparation na kam ta wa netwa ha bo gen ngara mai di LSA di khamila LSA di newa ra bang kam na khai ka host ni khai kam ni sene ja ti si na khasi sira inera agora ha ka khai sa wini te din daw la ge ti samana kha tu si alum chung na fever ra na la I ka bang hai na aku ne na sa wini te si sira ma tu generally si sira mjima ja ti khai gram nu sa pro di ma na 5G 4G si okay let it be si teliu mi lo pi ra cha khai ra sa ka predict si teliu ngam le ja khani khimam ta la ge ti ko ge mi fast point wana sa main ground or grass khai bo ti sira compulsory si sira automatically wana na ta ye ti ti khai bo khai ma bo sira LSA go committee LSA body ba mi ja plan pi decide mi sa abo opinion ra ira aka khai sha lo ti ra ira machine ra hai si ti ra dinga ma ge ti khai ka sa pli di ngam ne chang se electricity water supply or internet pli chang pi khali ne khai ni ti khimam da la bi di alu khai thank you nice answer ken ko sam ne ka tinga ken ka moi ken ka ha jo thank you brother Jentry and then next kadamo question menu kha ne alu LSA se liang go arwang se dig zang bo arwang de cha kadamo arwang LSA kum jo alu tiu arwang lo jo jingi bo tiu se celebrate adu alu chinui bo kam khatu ado bo jo 3 step asam ni purna galen arwang dig zang bo LSA hai se now no di we thank you hai thank you next question kani khalen sai player se LSA go se higher kambolam hanga player suppose ka e hai se player kha de cha to de aram hai se tangam lambo to e hai se football ma thien si bambo volleyball ma thien si bambo ha tiu tinga ma ka tamo player ma ka tamo club na to si lo ni bambo to de LSA ga se ma thien si la ke ha tiu se thamen se squad pa si king ka ba me na hai halam ga tang salong sa plan din sa ha thai kum 28 LSA sports meet ka sanjram ma hai dana 27 go LSA sports meet oglong gongfring kha tinga apali go GVM meeting ga sa liang mai nam pram thena we liang mai players cha pram thena we ti ha si liang mai sports le ti we liang ma thum thien khai sra di jo ka thai kum da li chun wi dang la lo cha ti si khon sra de palle phangsia mara player hire committee complain kame phangsia mara verification kam ka recommend pi adu we hai ti de problem pa mak ta ma bo problem pa la li si me ti de liang mai sports miss ka ali liang nam thien tau ma cha ma thien tau ma ta mi u ti ha ja ali mai chun sai ma ning mi khai sra yo ali wo sports miss hai district ko or state sum arong e Manipur Assam Nagaland de state thai ko football or volleyball association nga hanga de ali thena ba ja ali wo freestyle ali body LSA body na si kya na se blue benga constitution plin draft lo plin resolution ga se plin takiba ma dibo ti sa ji an wanai mo LSA ra achun ga ding khalo ti sa liam nam thyo dar bi mi thau khani e si sina
Bram om theno tu hadi ujang wi ha si dekani problem ba lo sa khangsia mara rangkang sensilan kengmo ja financially stable tu sa si club chara plura bram player khangkha khane abam ta de bram mairam do liang nak tam tam de plura ka pi lo ngam nen the ting khangsia mara bram bra ta khani tu tinga group balance in chang ta hami bo cha ma the cha tu tinga skan ha si problem no on wam ma ji kam ba khangkha di man khani ali mau ma ke ji ti de next kara yo condition kara ali teliu khai shu ye bra pakyang se ali higher tu mana liamna nam khai ka param ma de mairam a liam ma tam sa neighboring mai o tam liam na ne player 4 5 tu kumra higher tu zida ali shu khai shu ye lo ya ali LSA go information cell to WhatsApp group me or 28 LSA sports media WhatsApp group me ka ari ke me khangsia ma ni rabu option thi ki option wi kam me ali liam na ru nam theng bai ban tra ali gum then wi sala ke wi sala ne foreign player like Miki Maima or Nepali or Chai Maima out of Liang Maija, sekarang dia player higher tu, tiada ni dia player, nan Liang Mai player dia alim kudin macam, sisi dia uye, dia Liang orang kan ya, nam ga, kang player kang nam kai ka, player kang tai or kang you tu lah, alim higher tu ni, higher condition nak tu kaisa, alim Liang Mai macam kalau example ga, naram nam siapa 푸범 땡카님 땡당 라운드다 플레이어 평가하냐 밤 사실 땡님 좀 스콤디 땡 다운로드 네 되라 이라 아고 오픈행 가딩 하니 땡큐 나는 깽깍 모이 깽깍 하자 하시죠 players ali liam go sport ga ja liam go sport ga liam na kha thjo mthien tang lo la mthien ni ba ta dim thien do la mai wo tu sira sa zo bi ye ali go request long sa zo liam mai players nam khe mai ban ta di nam kdi mai ban ta di katam go sport ga zong ma ta di liam go sport LSA he up to 2-3 years sa wana boy long sa zo liam mai na thien si mai hin na ra long sa zo sui hai ja higher ji chu hello khadi thien khai lo tu request ko ye thone thank you na answer ken ka mai ken ka ha ja ha ji ka na ma thi question to kha new ka ni LSA go committee mai ja LSA go committee mai dung na sangam kang ka bang bo wang tang ma bo khade no go advice na me plu lai pi khai ka ni bo no go share na nam sin mam se long sa ding hello hashi ine ding khak ni bra LSA body hai LSA committee to president ho je bu executive mai me thyo hai thak de ali fiting ga changam hai ta na me song de changam ka bu me ali go me song go previous ko ali leaders nu de then thai me leaders nu hai cha social media de pura active thur poina active tv drama de de wahina ga to point ken sa chi ja upgrade tv bo poina mobile ali na ma chu nu ye kam ba mu kam ne kam mu ju ye de Misalnya next kali beli deh kamar itu alu liang go punya kesal go kali ngani bra. Encourage tu mana? Discourage tu kai go. Alu leader hai semua hai leader pun tahu mau sila ke leader pun tahu tu ne. Alu ini nam ga leader pun tahu hai sih ya. Alu club go leader pun tahu sih. Nam tian mak lima tian dah. Mainnya kampung hai melap. Ni sila ada pang phawi baca. Itu kampung na kaceri usis kan sih lah betul. Untung deh. Kalau orang tahu masa kalau orang tahu nanti beli pi kaisa jima cuma tahu kaman sih ya. Beli tu kaman itu aliu go standard. Aliu go tu go liang go standard lah ni dah beli deh. Malah itu kaman aliu hai. Wah lah national go international go aliu level film aliu yang compare tu lah tu lah. Mau no sih sih mau jung kaisa. Sih poin kai. Jadi aliu go standard sih sudah beli dah. Matan ni kaman men. Jadi poin sih sudah dah. Tapi ni kamu itu tu lah beli dah. Upgrade tu update tu hanya wahina kaman tu sih ya. Ini aku mencunda, orang lain Malaysia kan, Thailand kamu isonde next kara, isonde kamu India mai tu je, aku expected, masa aku hope ketigo, LSA go tu, committee ni bapa meeting kan ni. Thank you. Na tu Zest media ko lang na talk show kang hai ne, kadin tu nago share na nungcun bo, long sa je, discuss kam sam khai tim tinggal na nungcun wei je welcome tu khai je, wang khai be, kadi nago answer koi bo. Share to by thank you way to pop a calene. I did tonight. I will tak Hakamibo, let's say 28 Katang Kamotinga. Go week a sa. I live 2 news season boy. I did that. And I know discuss come Hamtinga, Gumi one tadi, my tune walk hasune. I say a little. Liama Disho Hara Kadi, my do Hatangora, a little. What is she mount tadi? A little two.
알려 량나 같이 저 고항육 자 시냐 dimambo 아시죠 제스 미디엄 또 인터뷰 lokane LSL lamphanga nang takhagimi bongo experience khadi wanglang kin bo lamphanga nang dimustry dikhaja thongwe nei wadi bikhara ha tali nang hate ja liang na dum to selong sabo nogo kabambo nogo rakang skills la no lo am la bo salat koi bo jing khami de thongwe wadi bikhara ha tali hate ja ana no discuss kam pham tinga inq zomi bo ana no lok ni bo so din to mi bo bam ta di mam tiu viewers mam tiu selong sa de ni to no khama zeno ha shi ale liang mai to hatang lo ra khadi diso khang ra arai tiu de dim mo de de lo kha lo ha de viewers mam tiu to thank you so much LSA ring thank you